Hagjing lakai Asia Cup T20 Super 4 hapring ke India Persia ke Bangladesh. Haba phai syang nak cing lakai ke Bangladesh kala job ya ke tos bar kala jet ban bol nengkong. Aga palitit jongkari India kirang tit jongka kilala benilai kai bha. Aga bagi lala ban kamai du shis pa an riu peu runs ban hab an riu wicket naki ar peu over. Haga bau Abhishek Sharma ulala ban kamai nyau peu san runs nak benta ke India. Haba phai pat syaga palitit jongka Bangladesh kirang tit jongka kila Persiang ban be ya kathong balabu dari India Henry gi klem la ban kon haga bagi lala ban kamai tang shis pa ar neurons bad hab baro gi weekend nagi khat khandai point lie overs haga baga India kalala ban pelim ya ke Bangladesh da sau peway runs baleng baga nagi jing job ke India kalayo ban rung sya ke final jong ke Asia Cup T20 arjar ar pewsan haga jing kai La Liga penga Atletico Madrid Persia ika Rayo Vallecano haga nagi cingilai kai ke Atletico Madrid kala khor ka nam job hadin bagalala aban pelim ya ke Rayo Vallecano da laila ar badia gini gilai gol jong ke Atletico Madrid layo ban Thep dau Alverez kata haga minit ke bakhat san prapeu bar haga minit ke prapeu pra haga jingilai kai EFL Cup hapreng ka Tottenham Persia ika Doncaster aba phai syagna ke cingilai kai ke Tottenham kala khor ka nam job hadin bagalala aban pelim sok ya ke Doncaster da laila not haga jingilai kai hapreng ke Newcastle Persia ika Bradford City haga nagi jingilai kai ke Newcastle kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Bradford City da saula kawai pada haga nagi jingilai kai Ujo Linton badu Osula kali ban Thep mar argol nag benta ke Newcastle haga jingilai kai hapreng ke Port Vale Persia ika Arsenal haba phai syagna nagi jingilai kai ke Arsenal kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Port Vale da Arlanot badia gini gi argol jong ke Arsenal ya ban Thep leng bau Alverez badu trosan hagoi par ke jingilai kai EFL Cup hapreng ke Huddersfield Persia ika Manchester City haga nagi jingilai kai ke Manchester City kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Huddersfield da Arlanot badia gini gi argol jong ke Manchester City ya ban Thep leng bau Foden badu Sawio haga jingilai kai MLS hapreng ke New York City Persia ika Inter Miami haba phai syagna ke jingilai kai ke Inter Miami kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ke New York City hadu saulanot bar haga nagi jingilai kai Lionel Messi ulio ban Thep argol nak benta ke Inter Miami baleng baga nagi jing job ke Inter Miami kala kiu sya ke kerdan ke balai haga mi ye point na Eastern Conference